Rumunija je samo aktualizovala staru polemiku o tome da li su Rumuni i Vlasi isto. Razlikuju se, ja sam Vlajna. Njihov jezik i naš je sasvim drugačiji. Rumuni i Vlasi, to je jedan isti narod koji se mi smatramo Rumunima, a Vlasi zato što nas druge nacionalnosti koji žive u Srbiji nazivaju Vlasima. Ja kao identični Vlah mogu samo da kažem to, ja se ne osjećam loše ovde ni ugrožen u Srbiji. U Nacionalnom savetu Vlaha pitanje svog nacionalnog identiteta smatraju suvišnim. Vlasi u Srbiji smatraju da nisu obespravljeni u Srbiji i ne prihvataju da bilo ko, da li je to pojedinac, institucija ili država, u njihovo ime govori o pravima, a još manje da ucenjuje ili uslovljava Srbiju. Rumuni koji žive u Srbiji smatraju da je naša zemlja lider u regionu kada je reč o manjinskim pravima. Problem vlaške nacionalne manjine nije od juče i ja sam više no siguran da se ovaj problem treba rešiti u okviru dogovora dveju prijateljskih i susedskih država, jer to je tradicija do sada i pokazala. I neki članovi Vlaškog saveta brane mišljenje da je reč o istoj naciji. Strahuju od toga da upravo postojanje vlaške nacije može da omogući asimilaciju Rumuna u Srbe. Vlaška i rumunska nacionalna manjina su jedno. I vremenom treba da budu jedno. Jer pogledajte samo istoriju. Znači, ako gledamo istoriju, Rumunija se nekad zvala Vlaška. Mi jesmo Vlasi na srpskom jeziku. To je naš eksterni etnonim. I mi ne želimo da postoji razlika između Vlaha i Rumuna. Jednostavno, to ne želi ni Rumunija. Po Ustavu Srbije, nacionalno opredeljenje je stvar svakog pojedinca i Savet Evrope propisuje da niko nema pravo da nekoga smatra svojim pripadnikom ako on to ne želi. Vlasi nemaju taj osjećaj i svest pripadnosti rumunskom nacionalnom identitetu, već imaju svest i osjećanje sopstvenog nacionalnog vlaškog identiteta. I prosto to je činjenica koja nije stvar ni politike, ni neke odluke i tako dalje, jednostavno to je stanje svesti u vlaškom korpusu kod najvećeg broja Vlaha. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u Srbiji se kao Vlasi izjasnilo više od 40.000 ljudi, a kao Rumuni njih oko 35.000.